Ka jingwad ya rangbah uba subah shah taplup haki niut Marten kadang Bteng haduk mentak lay. Kani ka jingja shah taplup rangbah uba latip kerteng kum uba marshal marwen laipos nem karta uba syong basa hamawyong hakadong nongneng kalaja hakalai terik rempang kadba udang karprek banyut Marten. Uba marshal marwen udai ukurim jong kakong dari sha lingdo mauplang bat ukpa jong ki arngut ki kun. Na kaliang ki board jong ka municipal rengkat ka jia trelang ka Kunhun State Disaster Response Force kilaya le banwat yau tayu rangbah da ka bapendon kam da ki pu shilum Henry ompat lap satiaya u. Ki he ka Shillong Municipal Board hapo ka jinglam khamat jong Chief Executive Officer UPK Boro bat uba FB Khan Shillong Municipal Board kilahiar Marten habakren syakinong thok kubor kilaong kalong ka bajinjar banwan rabun ki pu shilum banno syakate gajaka baklem namar ki niut ki syong senjor Henry wat la ka takin persang banwat kilat kilinti banyo se ya utay rangbah. Incident happened yesterday at around 1:30 when immediately we started doing excavation and all to retrieve the person suspected to be dead due to the spillover of garbage. We have only engaged 3 excavators. They are on the job. Instead of the whole night we started trying to retrieve the dead body till 4 a.m. 4 a.m. only to stop the excavation work. And again we will continue till the dead body is retrieved. We will continue. Then by evening we will have another plan how to speed up the matter. Then we are reaching out to the families also. We have called them. Again we are trying to go and meet to them today. We will meet them. All of our Bteng and our office staff will go and meet her. With them. We have only tied up with STRF and all. They are on the job. They are on the job. We'll warn all the. We'll put signage and all. We'll take alternative so that all the red pickers will not allow them to go downside. Will be very strict. Di keding Marten itu titik bahkan laba lapsan itu keding support Marten kamu. Kadang kalau niut tapi kami tindas. I think kan sih untuk posisi tinggi kewe keding. Luar support lapar kita wajibnya support lapar kita. Najrong yang kalau gaji itu kita seperti support ini keding kedengnya. JCB pengidan mengi excavator pengidan ini kita southly. The lightly kita support. To bring ada question saatly pada lagi private agencies makin penyerap lain ini makin non start by melalui kebesin atau dan kemudian breakdown mengambil amat yang tahu kan jadi minor breakdown ke hapsange tray di entah kan kajing tua wujud ini duduk mensuah besar kerja pos lap boleh cuma boleh kepiatif ini ke studi joko Marten ketika Marten nak pelakam tu kendai spot lagi pukra yang minta kalau profit terus nam ke Marten di la shuthe stage ni di kofi kala khamnya amdan su ka jaka ka balaj ong wa dang laj niut wa kini plan kini compose plan jeng pro khai kini ni nong teh jong ni di bentai ka jaka bathe kini check somi compose plan kini ni the kini check somi compose plan di plastik ke ni habis pen ki shalom di kala song entah kan kala adapte mencoba empat dia so bekan tua ka Marten ndai ko dangmi gi tua di kisnam arhajar pra khandai saneng dangmi gi tua kasin jam lagi ila da psim lupa hiru di kong sa di kini berapa kini informal waste workers mengiang dan langsung kini buan tam tiang ni Marten bom dei kini operasi ni di kong sa ila register ki ID card sekini bagi persang man distrik ya ke jingrung ya Pak Marten namun ini kebaal kelomba hakipor mesra kita buat ada ki kena ada di belum ni mentai katang ilakhang di nang ta pada man ka tayo hi ni sepolong ke jalang bagi ki belum tiar ni bangin batai ki bagi le ki bagi di bagi sanu bagi le ya si kita mo Kesulong kami kajigja basusi bah kita kami ini jasusi in continue hiban pesang man distrik di jingya jiki cakar di bom mensa mo